bene ka bendan yipolo lungdana anda kayinga ka lumbe gban me hat sandamdara dola pu panna pumpon do wuya ne nirba yin kpalam nyele di kana kayana tara sinina pulo nda ma nyela nguna kan yinya ban kpalam de ta pran na bargo zo gbaga na ko o la tarla na ba kan yin lanka na ban ko go kam guurme kan na mun to guki yelo tele yin yare jargo ban ka to wobgo kulbange bisimi bomo sokuto motin banguna ati kulbange ndinni tintrani abima tasalla umpuncha bazo kutu kulbange bizban tum talima bayinma toron zo bazab kan yan zan mal tanganna ni kuto lan san bazab na mal tangan an bashir an bawa ama garshan ma an mini kulbange ka bawa ama gar mun banoni on yala pa kar to belgarla to mun belgarla nya mun yan tan kulbange yan san bargai in kam yawo ta leptora zuye ta jin ban in kalna male bang yele 27th December 50 Ghana cedis and dying a gate fee ka table reservation ye 500 Ghana cedis sirin wo ko e cheka zampan na dolo annual bearings nusuru ko ba ko wai ka je wan lafsina man nyanga man tibula nyanga man bunjar da nyanga bizibe chikikil bizibe kulfukan chika bizibe achichipichi Bizibe, aguma titi, aguma sapala. Chikikil, bizibe.